Lutua man duan udonga to tinin de piarareo cheng baraja dwe me achiel mwaka alibareo ki piareo abich. Atam ni miara chwal duana bodlwak. Kara mi wibie do ramo. Perin dongi chok kwoto. Wek gweo dido do chake. Nomination mi parliament. Ma ana tika bino ka chumi parliament. Dong ti dwe ma boro. Wek perin do chake. Wek dong gwe ju chak gwe ne. Chike nan jo mene ma obi loyo. Do tamani miara me chiku kong bodlwak. Pien ku beni ni jomo kene kin gang. Ia chuli weng pi padeki kan. Dongi wai ni kara kampen o. Kara mi chamo chente do o. Kamiri ni tika kenyu made wai dong tich pe. Gina tima dong pe. Une do beri wilori ni our man. Do miru chente mi achama. Une nye un jo mo bi neko gang. Piana chuli wai ni. Anyara maming. Dugu kichata. Eni ni kara ma miere luori ni miere ki ye lutela ma lupe ki kany ma ini ti ye. Ka iti kany ma be, i bolo kwi ma be. Ka iti vucho ron, ma miere ni ki wori woko, miere nen ni nong ngad ma kere tiye, mara mo woti ki vucho ron. Eno ka miri ni dong tiye ni kar eno kar me chente, luchu do kel chente, kono donga tog do kel chente, dongi pok ki agent. Wek dong ki mini chente dong ini cham pien dong ini ti mobilizer chi kwanyio ke chuni pien an machalo donga akala ka bi tiu ki chente ni bitu dana wek ki gwet nia akala ka bi timo ginene ni kere wa chente ma chi ko mogo ki luoni meals and refreshment during campaign ni gin mi namo ki ywew inge lok en ga dong yini bero ko ni dong wano ajen dong itwal chen ko bodwa ana ti chente ma mega ya daga bina amini wek ini gwet ira kui men en ni luoni bribery pengo miere ki bira ya ke bol kui ki ngat maromo chopo pe ni kai ti group en ni icha dok wun jo mo mer chente uchike ki MPs mati office pien MPs dong ene mong madano ngeo ne mo chara ke ti million achiel ne achiel 1 million a day makeri ka dong guto chene ni jo ken kere ka dong go lak piu do kon tere ni miara ki retgi so ka wun jo mo yenyo chene mala dogu onya chente ni uchiru bolo tere ki cham gi matek chiki kwangi owo achuri kong wo punyu beru chalo loke achuri miru beru cha achuri miru beru cha achuri ka do chamo chene ni boli kwiro ni dong pien mieri bet kada kai chamo chene pa ngarmane ni mieri de bol ir ngat en ni kwi ngamo wachi ngat matika mini chene ni chiek bene pi ye kiluo ni bribery ma bene karamo chwal ne kot wa ki ngolo wa yego ka ngat mutiyo ki chente luloke dok loyo ka kenyo luloke ka chene manu biru ki chama ka chene manu biru ki chama ka chene manu biru ki chama ka do o chame bolo kwi ki wane ko de wek wa wanu nge ngoma dewa ka gino manu wet iri chamo chene ni million achiel ni achiel pa MP chamo ento ka o dong ni dong mi bol kwi pokego ka yini wani bol kwi malupe kite chamo chene kere ne ko gango ine ko gang mabe adida so jo enemy office don wa bichako don dero technique mo kene maki wajini BCVO BCBVO cham Chris bol ku donga cham nga bol ku donga cham nga dong ku dong mi adong bet ki technique bien an be dong ma tika dugu eri kira na na wayen ma dok ni ana ting chente ma gwa ka tika pon kere university ma gwa ka ti ke lo ka mono ya ka bina bit wu ni u bol ira kui bere chal dok wono ye tika tima be ka kenyo no kui bi porro ko ka kenyo no kui bi porro ko pian pe dok ki bir dana bira we nen jemi maraji ma tika time ko mi so ka dong ini bino ni in dong kar mi cham si mier ngeni ngat mu kere la di dete wi goli dong ngo tama dong ti nyanya dungo ma right pa de atika matinu donga to tika dugu ka chu ngo ma right jimi ma raju pa de ti duong mi achiel ku bedi dong wadonye kara mi human wrong
kun kara cha wan wati kara mi human right ka choke weng ma ana wari a puonyu dano lok pa twero gi human right twero pa dano ke gwak twero ka dano police primero magdana la bo chik police bon dano mati prison remand mer ke kelo ke kot mero human right ma wora puonya ben wa yang ma lielo to jem fut ko ku berni pa de doko ko bu doko ko bu mi human wrong kara ma ki toro twero pa dano un jo mo kera mo wuni lok po donga enini piti gino mo mabe wi lo ma loy twero ni kiri ka ni ngat mo mi ni chen ne pong ot ka twero ni peke konye peke human right pu ber gin ma ki chamo pu ber gin ma keri jebani gin ma no wiki beru dana dana gin ma no pe weko iri beru o pi ngom ma megi human right ku beri pa de dok ko chieni lok mi human right ti lok mi tor twer ka dano lok mi dino dano so step achiel mano wachere ya nyim ilok mitwerne ku beri dong wadok step piara ariyo ang'ech ng'at madong romo choko jo mi office dong peke MP no mi orbet MP apia ni MP mano choko won koma bi ku beri ni padeke won MP mo maromo choko pade tie so lok mi human right ene ka dong ini bere ni ki kel chene mo jeba ni ya dok ki puonyi loka human right ka kenyi bala ko ma wa jomo ma cher kot ki ngolo lulu no ki tika tor twer padano so lok mi human right we gwal pie we cheng donga duko ba lok ma rio lok mi ngom yang mo lok mi kampen joker bin man do bi cha lok ngom man do bi cha lok ngom do bi ke lok ngom do ke wai wan lok ngom mi yenyo kui ku bedi wan ki office tap lok ngom nong pudu ko front line balal ni nang ken ping ngom ya chwa ran dong ite tong na to dong pimo ke katala ya kemo ko la wo ma ja bira ria nge nyoni rum dano diere ne dano ha ko mon do yu wora tie do ngi tie ke gidu mo mano pero mo timme mano ka donga ti office ngom ya pa la kang amoro marivani wen donga chuye so ka yin ngat mo ne ma yin tigi kui kenyu che puri beru ni udonga beru mwa piera re office geno mo timo pe penyen ni pingo mwa ka ngwen mu donga beru pe office ki cha ko mai ngom padana tie actually ngatu penyu la penyu donga beru mwa piera office timo ngo en dong en dong la ming ma mi lor korgo ne ko pien mwa ngwen ki kene office en dong ko nen ko dong pe ko madana ti mako beti be dong chiek matika bino inyim parliament ni ngom mapi puru miere onye ye muchoro chiek en amir ana beri line amira beri ye mir dano makiri kapuloko dano mabo ki wai nyere eru bikele ba loko wek lok enene ma balalo ki kome ku beti maki wilu ngom kwar pe ngom achara mero gin ma wan wa bichak ye kero pa jomi office enene peke pe beno yedgi ker gi peke li yub ready ngeo ki luo ni capacity kapi kero capacity marwate kere ka dit mogo ti green mogo ti red mogo ti yellow kapi kero marwate ready pubi ko kere ka jomi office ni peke awaje ma che loka human rights awaje ma rio loka ngom lok mi adek ma liet ma de loka cham chana lok ma ki luo ni corruption ti ma right pa de kara chai kar mi campaign mo kar wak da waju mong mane an pa ngam doga me waju ni peke yeo boya nyo ke yeo boya li ngo mo da wai wek yo ko cher tem yo ne pien kar en dong tam tieni kano lo boya retired commander mo do bi duga yu punye contractor mo ka de yu yo je yo ka ko boya kiri mak ngwe in la pokuri mo me biru me bini me okori ma putwi o boya do bi neka piano boya do kanol dano tegu ma bi bino ka yupo gang gino mo ma do boya do miri bi lobo ni pete ki kero boya office wa ko boya fiale do yup nye mak lu ko twe ko jomo ko me district do ko chak ngwe na pia kanol ngo o bini office dano chiero ki gen ni don kanol yo bin gini do ngai largo ko bino be char ibiri mo cham chana to donyo ka donya do yotie en gino wa ko bolo ki ku boya en no en to dong te ko boya o e office tuol kar tuol
tuol kere ka do roj dong fur beru Mr. Tuol boy lokeo gin ma ki kere ye gene ko meni pe gene do do lok mo ni ka de lok wek wa nui mutaka kar kin ping ria ni watie cham chana dong tika meda e office ma bena winyu ni dano ma bini district kenyu bena peki tika choilo tero padeti diang maki miu diang ka dano mo ruenye pier boro wa bero diang ne wa tie business bit pade district do do pa wari kilu rem no monyo gaba ku kati o dong kar chano pinyu boyo ko beri dong ti chairperson district service commission dong ria ki pika bikin ping we ki choi ti mier mi million rio million adek cham chana pade ti o level ma malo tika kenyu tela ngai boya ko tela ngai boya ko gen ma ki kar ko do ko dong bo ko gen ko kwanya ki ko me muyeme karango muyeme kar pi por ma bo ki te muyeme mo ke wini char ka kwalu diang io lam diang padaro en jo mano miero beri buch en e lukuo diang pi jo ma chung pi twer padano chalo mea ki lama fearless so jo mi ofisi gilu cham chana kara ma put pia wabini makane kiena ya ker road block ya ka raya chana maka ko beri ma go dor ma lo Museveni do bini ye wa ki muony so cham chana ti ma right pade cham chana ti ma raj pade ngat mano atiki gen ko ma riek ma lo le mor ma be ana Uchien Justin pa bera mer lo ko bar Uchien Justin ene tika dor district bat tika ti kingeche me konyo en ke jo vela tanya pe me konyo pade we so corruption ti ma raj lok ma chiel ma dugu dar pa an pade twer pa dan lok ma rio ngom lok me adek cham chana ko do nen gudi ko onen na gudi pade na gudi yo gang wa ene man ko do mita to ma di kerle ya kan greda cha mo kempe mo wati parliament wa mi graders i district wa ki will loader weng wa mi district kenyo mi ki wote yap yo piki ko chende pagamente guri ki poko ni guri ene pagamente guri ma ki lera chero kitgum ana ya mo ko tiri parliament ni ki on lam ye ene piti cha jomo le ko wani guri ene mo ngeni central government road guri ma ki luoni morto road ma kara la gila lu nyiri right ko binu ki lak chero ko tido meno ben yo pagamente guri ma ki pa jule chero i pa de town meno yo pagamente meno central government mi Uganda imiaro tim guri mu kana weng ti local government road ki guri mu kana ti guri pa sub county eno ku bedi do gina yang wanu moko ma chalo chiek ku bedi do ngelago do ko baju guri ene pa community guri ene pa sub county community ma chuki raya libadek ne achel for guri ni greda madong wakelo i district wakelo pingo so ka kenyini tela ngayo jomi pa dego tela ne do ko ni wek dong anong yo na wek ka diki ma ja ku ngane dong no ana ti mabe a winyi jo kana jenye ni la mon por ku ni ko wa ka dong ini tamni la mon pe por ku pingo bes jo por ku wan wa be binu mier wa correcting pa dego mier ki nong MP mano romo ngo chi mo wang LC5 kero pa Christopher koma ke me chi mo wa boya take kerne pe kon kere ka gutuwa kin darma pogu logo chi adi daire de hiri wa Christopher do wer chogo boya ka boya kar uniform ko ma romi ngure ki bare wa chie ene Christopher logo de kon be logo le bango now pen ma miera dano utim pade la pen ma miera ki mok pade ma lego ni ki go wa kina eneni ngato mo ni ka porro ki tela timeni ni mero exam ma miera ki mi ki ngato mo ni pade udonga porro qui pim way ngom ot bel malo lu ila porro qui akara porro qui ento porro qui wani piwa wero kaka winu donga ria maka ken pe ria ka chwalu duone yamo mi choko gang piwa wero kaka meno nyorna karo interview mi poto kuyo akaro interview mi poto kuyo akana porro qui winyi na kana poka kedaro iwiliel kan kono kwene iwi nyom karo ka akana no
karo interview mi poto kuyo luwila poro kui luwila greda loru ti usemendi kadano hardware ti kenyu no ti wiliel ti yo gang meno karo interview mi poto kuyo jomo kene ni kongi tem gi poto kui wekinen kit magitime kene meno interview ma dano weng mi kat pade tano weng te dong in la tela pade yo peke poto kinen ngomi timo waka bit ene don lok ma lo bol kui mi mo ko ka mo li pade interview ti ario interview mi achiel mi karo ki interview mi ario ti mi neno kiti time kere kai poro eno jo mu kene ma dong kui chero ngane dong kirwenyo ni pap awinyo ni Christopher kwani kai no tama chiel pade mwaka pa te ki nyono pade lo nye ne ko chime cha ko ma nye ne chero ko dong tugi dong ti pierda ba dar ma ngi pitwer tela tobi ne pirwate ki tobi ma mete ya chuli ngi cho ngi ni pi u yelle mere balatin Christopher ko ba ga yelle ponye lepo lancha do iliele awer dong ni dong i bolo chara lok ni jo kwe chera ke maro yo chet ya en ngat ma dong tele yinen ber pibere ngewa chara lok ni i jo kwe chera ke maro yo chet maro ni pala maro yo chet chara lok mi ro bet tieni i jo kwe chera ke chet yo ta maro ne ka dong ngat mi kele office biro ka fonyo leba fonya nyimu ka lane lieli ma do eno dong ki kwanya in fact dong tin dong ena ner ma gikena ber me loe kom catch Christopher pian teacher doga mo go ber kwanya mi cham la tene pitwer gino mo ken come che charo nye kela kere ne pere kere la cho kela mo angwe ne office da ko pia cha ko cham le mon da ko pia cha ko cham mo yemme ena dong no la da no ya ja wene ko teacher pe en magirio en ni ria ken penka poko jemi en gena chiel ma beno dongate ma karwa en tiana pa dok bere moga medo bere ma pa ma gen peke to medo ne pa de yabu wangu an miero ngeni kanya Uganda tika cherieni dongi chiero kit miere tuonu betie magi ora maka ke wani jono donyi ba o donyi maka wa jono oko pima liba kai chiera gaga kuya kawani tuon mi ya gaga nga professor ogan latigo no donyo yo gaga donyo i chiero lera tuon mi la nga Jimmy Akana no langu donyo Jimmy Akana bor i biro guri penyo nying madon tuon mi guru nga no bad mo no guru donyo guru ma wo rigano kumu no guru donyo amoro ulanya Gilbert no amoro donyo i chiero noya i winyo nying madon tuo dong Richard General tema wany Tony no noya donyo i chiero moro i winyo nying madon i chiero kwene i winyo nying madon i chiero la mo jola mo kati unekilare no kati i biro kitgum kati abe Lilian no kati oriemo kelo wuota tito kelo lutua no kati no danti ka donyi ba mano ke wani dong Uganda do nywene dong miera kinong dano ma aki district ka de biro pa de dong tuon uda ngake do nga do wono ti winyi loka ere tuon uda nga ni dong ikel ngar ma ke wani i jo kwe cher ke mare o chet ene dong tuon wu adi dain ene lok mi la wit ma kere ka dong itika lek pi miere bene lek ni ene ni tuon ni so terni mier wa goyo reverse gear wa gamu en jo manu tuon manu ka go beri meja ka wa joni cha pa de bene te meja atama dong cher Kampala ka cher i wa ni rer donga ki wa yin gino mo rakiri i cher lera la wit i cher gulu la wit kamwen ki kwan la wit yo ki widano wa du go i Poland i cher te sukuja wini nga okupa Elijah oberi parliament wa piru bit wa donya wane kere i chero tu i busoka kuja wini Abdul Katuntu no donyo wa donye parliament kere 2001 unjo moga pur baolok ni udonga bere mwaka piare mer politics mulu ukupa kika Tuntu gido bere mwaka piru bitiko kadaga Rebecca ibiro tu iga muli kadaga Rebecca no tiu katiko kadaga Rebecca donye parliament wa 1993 ma anati senior civil la cho seminar
Ibiro Kampala kuja Michael Mabike tika duga war donye ke parliament 2001. Ibiro kone chet kwere Mayor areas Lukwago Mayor me Kampala wadonyo kere parliament mabedi ngarakitene dando you 24 kiko so la kore lokman mi bien ka bango widano ni si o ko ma ka piare yone lok en lok ati ta ke lok madong mabedo kwanye pe mabebe kado ngato waje bedongo kere ka beni mabedi parliament wa piare da ka chakwan no gina watimo wen chiling ma chwalo ki parliament tado dongato schools ke yobadi chake 2001 schools ke yobadi health centers ke yobadi health centers weng ben madok ala kwanya chena mega kere sola ye weng ke yobadi mapa de yapa 2001 wa bridge enini machero ya gago ni bridge enini pa de no mutaka woro ki dp wana ipo yubo bridge enini pa de no kiberi te tent kiberi te kema te uniport school ba ke yubo chok mi ario health centers ma ke yubo guri ma ki paro security road a link tweet ma je link tweet en mo bere ni mo apia reo ko ne po loko ma teka ma ki di mu 7 ya di am ye po lok ko ne no ke kam konyo dane kam we ki kel cham relief kenen ne pigi onyo glaje ye we ka chulu to ka dok furjo ka tin loko ni donga go bere mo apia reo pe ko temo geno no miara koga ke pi wa menu yet to jo muri kam tangi ki tuja di kong tangi ma ana tuju pi an ma pate pa local government ka MP mo tie mo tuju tangi ko beri ikin Christopher Komakej ki menya ki tangi mo me tuju ki cheni chima atuja te yo America nya dano chemo peke or yat ma ki cheka ni ki kelo ni peke ki chimo en el center en majui mo donga go cha foundation e wachon so pe yet dano ka miyo chene ki group wano miyo bene makaro eno tieta jimi mo kene mi timo ma pat ki miyo chene ki group ana tero tangi lo nyira tuju ki chia tangi biwang mano personal project malu rema ma woko nongo giti ka bino ka miyo kon piano donga chung mate so biri ma wang mutuolo lu chung mo ko mabino ka nyute kono ne ke mero ber MP chalo wera petwara ya lo wera men lela dat lo wera petwara wa ko nyura ya nyim kenana ka nyeke kerye an interview ma yot lo mi ber RDC mi bino donga rere nyok Andrew cha chimo te RDC chung bene yang kidega nok te RDC so lo wera petwara lo ma jaber wana call Anton ben wai ko tie gudi mo ma ke tuji ya moro gudi putu ke me certificate ko ke cholo contractor ko contractor gudi dong peke chene ne mo dong purre ke me wan ke lo wera dong tiga bion ka yobo structure ye lok me agaro bene ma kenyi bene lok pe atum so lo wera petwara bene po bi carro so joma te kore pege bal bene chawa in la tela bene pe lar ngom ke jirani lok man madong ti wai kot Kampala me tele kin ngom pa lo wera ke dano nge kanya no wai ti yedo so en ni bene pa be bal chawara ye but jome amor ti yenyi ba kong do mat pi nen bene polo mat pi nen ngo polo MP yang pe gamo chimme mi gam chimmi kere ka wi olini mi gam chimmi wan ken gan ka gam chim no duando mede piano mo ke gam chimmi are man Christopher Komakej la ke goro chim nel na ma ga jen pete gamane ki cher no chim pa ngato kan ke goyo gamo ma ke gamo en ngat mo kwero gamo chimme ene do waya ana edo pe gamo chimma chan do don kila wi don ka de ne ana wa cha en de ne ana cha la tim to ma tim to ne ngane kun down point chu kanano down like a magician explaining a failed magic anything mo ya en pe ngata mi yor bedwa office no mi gam chimmi ka gino mo ni peke wa chi peke piti ngatu mo maro mo chopo peke mo lobo ni wen katie ki poko ki dano manda wini ni ku bedi dong tika bere office pacifica parliament niki konya ki creating pa de municipality dong arere abireri banya bo ki chulo ki bo banya chui ki chulo ora reri ibi poro ko dare ibi poro na ram nanga walep tong ka municipality ram kel lo ke nana ka municipality o gini peke bega ka chara ka doa pe wara be no roda mo abe chubula bora tunga tiare e romo nongo obe bi la wa para de ngure mo wedo
we be chair better office a director of public prosecution. Chair kuru better ne ke mako donga oh donga better lawyer pa isa chori cooperative union ke mako ko chama chene pa union. Do better kunu office na ka jopa DPP wajar ini chair fail pe beda bale chawa kai. Ngata nyer chak ganga ruon mero nang chie. Kana ye leke cholo cooperative billion achiel ki million piara dek che gero kwanya percent mo mana na ke mina pe fuoj pitich mana tiu ma bene percent na pe gero kwanya kor ye waji ni gi chula chen o ga account gi ba anda o wa ana longa cher la mo cher kwena jo mo ge ministry ku ja bene no go wa ni miara ki nen gi pien ka no pe no pu bi no gi no mo o mi percent na go kwera ka chen go kwera wa bal pe wa cher kot a kero certificate kot mo ko man chim ko man ma chale loya gi chulo gi koro ordering ni mi ordering the tax stand big bank kwanyo chede eriri o chul bot loya mo tiu tiche per ana ro to kario kinu kene ka ro tok mi politics kinu kana ro tok mi lawyer. So there is a court order man de tika bura office of DPP okay ma ko donga wa ko bal nye eno politics we ngeno ku betini chalo ku betini jo mo te gona chim ki paimol mo nyao beri camp gi miera ke chet wek gamento chulgi mo nyu beri ngom gi dano duata ma pike chulgi ka chuo ye chalo lawyer wai paimol ka chane anda chet dong chalo MP no anati MP mi paimol a cher chalo lawyer ngom enini pajimu ami barracks pajimu ana ya chuo ye na ka UPDF chulo chilling billion a bit pe ngom ma mo nti ye pajimu no mo kwanyo ko no ki gumara joyene go tele kere kingi lawyer gi peke mede chola wachini achie en la dit la tiana chuli magi luonu kelo aus mo no tika beri ore ni ore kai beri e Kampala ore nana wakanya president burye ke merke kwanya ore tete ano e pachu ye ngake chulo chente pa museo kelo i account ma mega donga to en company advocates billions. So an pa meri punya dok pi lok ma pingeo ngo ma lawyer temo ngo ma MP temo. So kai bi dayo we lok erne yen lok ko kene dok bene un luak mi pade u bede ma wangu tuolo la ko de joman ma merne lutela ma beje wenge makio me a beto e buj ke la ma kumu beto e buj o donga to ki chwale buj ki merme bale nye we ko bal kui ki ping mena ene ni dano malo ming ka yin MP ada chak penye ni ki komchene pa union million mia bero mo chere chente pa i account pa union million mia bero ma ana lega kelun ki timo ke ngo union timo ke ngo acheng elen go timo ke ngo ene ye mier penye gamoko ene ke wani lupo ko chene mo a ki malo pitichi mi lupo percent mo cher bot loya meno pitichi so ko ipenye gamo ni million mia bero mo dongo le ko kelni ki timo ke ngo ke yabo ki jinar pora ke welo ke pama ke welo tractor penye ka kenye gamoko a winyu mega cheng elen wai ni mi mo ke lelo lanya jeko ka dong la bol mi wi lobo weng cha deni weng do ta ko mier ngene no ngin pite ka cherongo ilain marwate ka yin tika chero e gulu ba i taxi park ino lo ot mutaka tie gulu ki ti waten be gran wa yechu bario men no lo ot mutaka ka dong e or mutaka dano bedo driver dong duoy wu chwalu gulu po toda dong kenyu lu toda dong kenyu ento bal matika time padeni lu ot mutaka gimiti gibed ka dange mutaka na kawanga driver o gulu lu agent pa lu chu dong gutiego tigi la chu dong miara do tim tiche we ko tiche nen keri wa papa cardinal ka ubedi nget papa ticha man dong miara ke we papa ubed kene keri wa re padi kala gam micha ubedi nget padi cha man dong padi miara do bed kere keri wa reverend lu keltie cha man dong miara we reverend kene eno man lu tela ni kan weng magi woro en ke potoda ki agent eno no dong tien lokani irale weng de nano deba gi Philip gi kong dong ana peny keri ka bed ni bolo dog kar cha matiano do deba dong ke mero nguna ni ma chwalo sample tiene we lobo South Africa pingo en por bot kaka ke mi rae chene no kaka no jogangi tikwe pingo jogango lengo ni tik no jogangi pe pingo dok no kiringi bot donga oh so kar mi ngwen ki kar mi kok kar pa patengo tie so la ko reportada enuni
ki kwan ki ket gite actually gina pere tek lo wa mer neno ka kwi tum kita lo mano no warer gi kita gin chako beru kere kin dano lo wa ene giti ka beru kin dano ma be o neno don gele gi como don gele to dieg o gina justin mi o gom gi o dongai poko o tirai la gile why o pora yubo yuret a lol yuret Mego Lucy itie Bobby itie Kainan itie yu gwil kacha oneno gi tika bedo kom dano gi kom unu nya kom kom gi ni o ka don kuyu kar do bineno ko nga gi tika buruke so John en gi tika bedo gi war ma be dano pur war bot dano pur me war bot gi dano pur me war bot gi jede gi raj ko so jo enini potore ni wabi diru gi wak dike may ko ngero beto ko ping bene waka bi interview gi bene ti pat ki interview pa jo mi office actually gene dong mi aro wak dong dano do ringi ka bolu kui wak red gi ye wak aje no ponye pien gen giti mabeba ma ke cher no ke tika mi allowance ke tika mi allowance ko do ko cher po ko yer dong ay po ko do cher la gelo yer o chet bor ko ara gi bolu yi cher yer kunu gen dong ti tijba dongi bir ga dangane dolo bir or yar mo waji ni mane bu manya dane or yar ti kwere so dong wa dogo riek wa dogo ngo riek wangi be dong pe we kwi wu ngak ba andong i tij ba bi chako i 2026 wa bi chako tij mano wa wor ki form kira ke bolo kwi kere ka won kwi wu ngake do we ko timo correction i 2031 ko do ko timo correction ya ka dong chako neno ngoma no tie luak me jok levity win lo ka eno po we ko ngake ginu bidong civil servants mogo mago roy wigi politics lu tich pagamente mogo mago roy wigi politics chalo Festo Okidi chalo Lwen Jacob girmo abe temo cha bet me achel ma kana te office en interdiction ko kwani wo ke office kwani wo ka pe o jogo roy wigi politics Festo Okidi o Lwen Jacob ka pe o jogo do ngeni pe so ando donga o ke baen piti je nge jo ber kitak fin por ma por queen te ma be bena mero ngene pit dano en ma wuni lokale ti mogo magi tiu i civil service ti mogo ti American embassy mogo ti British embassy pamero waji dog mogo ti achuli ma bejo Kampala mogo ti achuli ma bati ma bejo Lobulaya gin wa oba tiel mo magi mero ki bot MP pa giti ma be ben loy wa anno ento gina ke mero ki wani ni MP ma kaulo ke parliament no ke wani an la ten pa de ma no i wor ma wi ti malo ma dano bene fuyi ku dikku ni akaru you are MPs do ngato thank you we ka chul breakfast yo we ka chul chani u bol ku ma be ti mong moni kenyu mai mat Cecilia Gwal ke angero gutumoy we ka bara dog mong enoni mi arabena chobi fai leti bora so we ribu dogin an mera tiki gen bene pedo go ana chim ki miel kom do de chak woto ana nge ngo mate timne ne ana me nomination be romo ne ana me campaign be romo uno waide ke chak woto ti ko ngeni ko be ka luon rally chan la gele dar be pong wa yat pedo police bi ka ringini kar me campaign fudi so jono kwanyi bedo chak tin bedo po bi winyi bedo nge be lo wa ka Christopher pian ticha doga duong pamer lane ka dong la tela ni waji ni jokwe cher ke mare wat chet eno ni dong level mango andong pa bilogi roba bi konya choli pade bidugu imap mi Uganda umago loka bidugu imap karoba mu chwe polo ki lobo ni tiada pade bidugu imap ana po e wun weng mi winyi loka